pengantin. Asik, Mama Arsa. Ibu RT Uun. Ibu RT Uun sayang. Ibu RT Uun. Ibu RT Uun. Katanya teler, hobi anak muda sekarang. Tadinya aku belum tahu apa maksud darinya itu. Oh, oh, iya ya, pemirsa, hampir tiap malam maunya minum-minum bersama dia. Walaupun uang tidak punya, tiap usaha yang penting peler. Acil, acil, asik, acil, 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 acil. Papa Arsha, asik. Ini siapa mama sayang? Mama Arsha. Orang mabuk kemabukan karena minuman. Mama Arsha, Mama Arsha. Itulah dibilangnya paling asik teler. Mama Mae, Kanggo Abadru, 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 Abadru. Walau uang tak punya, yang penting baginya Mama Arsha. Sama-sama mereka dapat merasakan teler-teler boleh saja. Ibu RT Uun sayang, kalau teler hati-hati bisa kemasukan setan. Ibu RT dikasih katanya teler, Ibu RT Uun ku sayang. Tadinya aku belum tahu Mama Arsa nu paling